umuhanzi akaba n'umukinnyi w'amafilime Habiyaremye Zachary uzwi cyane nka Bishop Gafaranga yarekuwe nyuma yo guhanishwa igifungo cy'umwaka umwe usubitse n'ihazabu y'amafaranga ibihumbi 150 by'amafaranga y'u Rwanda. N'amakuru ari kuvugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Hagati aho ngaho twe tubahaye ikaze. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journalist Thierry. Ibuka gukanda subscribe niba utari wayikanda. Urubanza rwakurikiwe n'abatari bake, haba abamukunda kubera ubuhanga bwe mu gusetsa no kwigisha binyuze mu biganiro bya YouTube. Kuri wa gatanu tariki 10 Ukwakira 2025, urukiko rwisumbuye rwa Gasabo nibwo rwasomye umwanzuro wahinduye amateka y'uyu mugabo w'imyaka 35 y'amavuko. Ku ya karindwi Gicurasi 2025, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Bishop Gafaranga akurikiranyweho ibyaha byo gukubita no gukomeretsa ndetse no guhoza ku nkeke uwo bashingiranye Annette Murava. Nyuma y'iminsi mike afunzwe, urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwategetse ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo hakorwe iperereza ryimbitse. Ubushinjacyaha bwari bwagaragaje ibimenyetso birimo raporo y'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ivuga ko urugo rwabo rwari rufite amakimbirane, ndetse na raporo ya muganga yemezaga ko Murava yagize ibikomere. Gafaranga mu kwiregura kwe yagiye avuga ko amakimbirane y'urugo rwe n'umugore we atigeze agera ku rwego rw'ihohoterwa, ahubwo ko byashoboraga gukemurwa n'imiryango. Ariko urukiko rwasanze ibyo ashinjwa bifite ishingiro rumutegeka gukomeza gufungwa mu gihe dosiye ye itararangira. Kwa 22 Gicurasi 2025, urukiko rwemeye icyifuzo cy'ubushinjacyaha ko urubanza rubera mu muhezo. Icyo gihe umucamanza yasobanuye ko ari urubanza rusanzwe rureba umuryango kandi ko ibivugwamo bishobora kubongamira isura n'imibereho y'uwahohotewe ndetse n'abana babo. Umunyamategeko we yasobanuye ko baburanira mu muhezo byari mu nyungu z'umuryango kugira ngo ibibazo byabo bitaba inkuru y'amateka y'amarira y'urugo rwabo. Icyo gihe umugore we Annette Murava yari yamaze gutangaza mu buryo buteruye ko adashaka ko urugo rwe rusenyuka, ndetse ahakana amakuru yavugaga ko ari we wafungishije umugabo we. Mu mashusho yatambukije ku rukuta rwe rwa YouTube, Murava yagaragaye nk'ufite ihumure ryuzuye, avuga amagambo yuje urukundo ati turakomeye kandi turi amahoro. Hari abavuga byinshi ariko Imana niyo izi ukuri. Mu gihe abantu benshi bari bamaze kumufata nk'umugore washatse kwihorera, Murava we yahisemo kwigaragaza nk'umugore wihanganye wifuza kwiyunga n'umugabo we aho kumwitaza. Yasabye abantu kwirinda kubogama ku buryo bumva biturutse mu itangazamakuru, avuga ko mu gihe cya vuba bazagaragara bari kumwe basobanure byose. Kuri konti ye ya Instagram, Murava yigeze no kwandika amagambo akomeye agira ati Imana iri muri iyi nkuru, isengesho ryanjye n'umutima wanjye biri kumwe nawe. Ni ubutumwa bwateye impaka mu bantu benshi, bamwe babifata nk'ubuhamya bw'urukundo ruhamye, abandi bakabona ko ari ikimenyetso cy'umugore uheze mu gahinda adashobora kubaho adafite uwo bashakanye. Mu gihe Bishop Gafaranga yari akiri muri gereza, ku ya 7 Nyakanga 2025, ubwo yaburanaga ku rukiko rwisumbuye rwa Gasabo, byari amarira ku ruhande rwa Murava. Murava yageze ku rukiko ahetse umwana mu mugongo, afite impapuro zigaragaza ko ari muzima mu mitekerereze, mu rwego rwo guhakana raporo yavugaga ko afite agahinda gakabije. Ariko ntiyigeze yemererwa kwinjira mu rukiko. Ubwo yamenyeshwaga ko adakenewe, yicaye hasi ararira biratinda. Abari aho bavuga ko byari ibihe by'amarira adasanzwe, amarira y'umugore utumva impamvu umuryango we uri gusenyuka imbere y'imbaga. Nyuma y'amezi 5 ategereje,
urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwasomye urubanza rwe kuri wa gatanu tariki 10 Ukwakira 2025. Nyuma y'amezi 5 Bishop Gafaranga ategereje, urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwasomye urubanza rwe kuri wa gatanu tariki 10 Ukwakira 2025. Rwamuhamije ibyaha byo gukubita no gukomeretsa ndetse no guhoza ku nkeke uwo bashingiranye, ariko kubera ko yagaragaje kwicuza akemera amakosa mu buryo buziguye kandi umugore we yemeza ko yamubabariye, urukiko rwamuhanishije igifungo cy'umwaka umwe usubitse n'ihazabu y'amafaranga 150,000. Ibyo byatumye arekurwa ako kanya asubira mu muryango we nyuma y'amezi 5 yari amaze mu igororero rya Ririma i Bugesera. Ubundi umwaka usubitse bisobanuye ko agomba kwirinda ibyaha mu gihe cy'amezi 12, kuko aramutse agarutse mu makosa urukiko rwahita rumuhanisha igifungo yari yarasonewe. Bishop Gafaranga wamenyekanye nk'umuntu wifashishaga urwenya n'amagambo y'ubuhanga mu gusetsa no kwigisha, ubu atangiye urupapuro rushya mu buzima bwe.